Story telah London Network Daily Post. Menta perlokan warak HP ke kubur. Ni klem bom hagan galenti ka Israel halor ke jingpatei ke hospital Gaza. Tong ni sngap. Pelai ke Israeli Defense Force ya ke recording bakot bakadai ke Saki. Persya ya ke Islamic Jihad Hamas. Kane kadai hadian bayak palat lais pangut kibriu. Haga jingpatei ke Al Ahli Hospital ha Gaza Strip. Ka Israel ke kantaj mardor ya ke jingdon benta jongka. Haga ni ke jingpatei ke bajarkei ke balapan kenyu ya ke pertei. Ka Hamas bapentelun ya ke Gaza Health Ministry ke keno ya kispai Israel nagam ta ke jingar thma ha ke hospital tang baka Israel ke kambu roket basiat da ke Palestinian Islamic Jihad ubom ya ke ni ke hospital pelai ke IDF Israeli Defense Force ya ke recording jongkileno ha Gaza ban support ya ke jingkam jongka. أول مرة بنشوف الصاروخ زي هيك والشظايا هذه فبقول لك تبع الجهاد الثوري في الجهاد الإسلامي هاي. ايه فهم بقولوا تعاون الجهاد الإسلامي. انه من عندنا هذا شكله من عندنا مين اللي بيقول هيك؟ بيحكوا إن الشظايا تبعت الصاروخ إنه شظايا محلية مش زي شظايا ايش بتقول؟ سبحان الله من عندنا ما لقاش غيرين بجرسلي عاد هذول تلاقيهم من المقبرة الورا دي بفلك محط فيهم. ايش إيه؟ اصدر بتلاقيهم طالعين من المقبرة اللي ورا المستشفى المعمداني دي اللي هو فسه ونزل عندهم. هو في مقبرة وراه؟ المعمداني ولك عند الساحة بالضبط. هي وين لما تدخل على الساحة؟ أول ما تدخل على الساحة تدخلش على البلد عيدك اليمين في مستشفى المعمداني. عرفتها. Pelai dulu ke IDF Israeli Defense Force ya ke video pen i ke dur jong ke hospital ke basyak target way official ke Israel wong ka video ka pen i ke jingpatei ke parking lot jong ke hospital ka video ba pelai da ke Israel pen i ke kalibeing tang ba kamdan ke thliu ba pthei ha kan ke site ki spy Israel bat ke IDF ki site ba ki strike jong ki haman lagi jaka ba ki target ki thau thliu ki spy Israel ki kam ba haba kamdan ke ngono thliu kapan pa ba kamdai ba bom maki tang ba kinang Palestine kentup ke Hamas ki basan syar ke Gaza ki keno ya ke Israel ya ke jingar thma ha ke hospital jan barok kiri muslim kentup ke Saudi Arabia ru ki keno ya ke Israel ka jingthai ke hospital kalapan mi ya ke jingki bat persya Israel ha ki babun kiri muslim publish bun story telah London Network Daily Post.